Dana 1. oktobra 2024. godine Iran je izveo masovni raketni napad na Izrael, što je bio odgovor na nedavna ubistva ključnih vođa Hezbollaha i Hamasa. Ovaj napad je šokirao svijet, posebno zbog lakoće s kojom su iranski projektili probili izraelsku protivvazdušnu odbranu iznad ključnog grada, kao što je Tel Aviv. Svijet sada iščekuje kako će Izrael odgovoriti na ovaj događaj. U ovom videu analizirat ćemo iranski napad, moguću eskalaciju sukoba i najverovatniji izraelski odgovor. Iran je ispalio blizu 200 balističkih i hipersoničnih raketa, probijajući izraelske odbrambene sisteme na način koji je šokirao i vojne analitičare i širu javnost. Uprkos tome što je Izrael presreo određen broj projektila pomoću sistema, gvozdene kupole i Davidove praćke, velik broj raketa je prošao odbranu, posebno iznad Tel Aviva, uzrokujući štetu i paniku. Ovo je ozbiljno ugrozilo bezbjednost Izraela, pokazavši da čak u teoriji i najbolji odbrambeni sistemi u praksi nisu neprobojni kada je u pitanju sofisticiran napad ovakvih razmjera. Ovaj napad dolazi kao odmazda za izraelske atentate na lidere Hezbollaha i Hamasa, Hasan Nasrallaha i Ismail Hanijeha. Iran je već dugo nagovještavao snažan odgovor na ove operacije i napad od 1. oktobra bio je prvi veliki udarac Izraelu, pokazujući da Teheran neće ostati bez odgovora na ovakve gubitke. Izrael se suočava s jedinstvenim izazovima zbog svoje male teritorije i koncentracije ključnih vojnih i civilnih ciljeva na relativno malom prostoru. U slučaju eskalacije, izraelske termoelektrane, vojne baze i industrijski centri mogli bi postati primarne mete za daljnje iranske napade, što bi imalo katastrofalne posljedice za civilnu infrastrukturu i sigurnost zemlje. Iran, s druge strane, posjeduje veliku teritoriju i može efikasno rasporediti svoju vojnu infrastrukturu, što ga čini teškom metom. Cijeli svijet sada prati kako će Izrael odgovoriti na ovaj iranski napad. Najvjerovatniji odgovor Izraela uključuje zračne napade na ključne iranske vojne baze i postrojenja. Posebno se spekuliše o mogućem napadu na iranska nuklearna postrojenja, jer Izrael već dugo prijeti takvom akcijom kako bi spriječio Iran u razvijanju nuklearnog oružja. Ovo bi moglo biti dio širih preventivnih udara, kojima bi Izrael pokušao oslabiti iranske kapacitete za daljnje napade. Ipak, ovakav potez bi izazvao veliku međunarodnu reakciju i moguće proširenje sukoba na širi Bliski istok. Da sumiramo, iranski napad na Izrael ne samo da je razotkrio ranjivosti izraelskog PVO sistema, već je doveo cijeli region na ivicu šire eskalacije. Svijet sada s pažnjom prati kako će Izrael odgovoriti, dok mogućnost napada na iranska nuklearna postrojenja ostaje jedna od najopasnijih opcija. Ukoliko dođe do toga, posljedice bi mogle biti nepredvidive i opasne po cijeli Bliski istok i šire. Zapratite naš kanal da ne propustite novi video i ostavite svoje mišljenje o ovom sukobu u komentarima.